Sveiki visi, man atrodo, čia turėtų būti siunta iš AliExpress, nes užsisakiau kelias, tai nežinau tiksliai, kurios čia yra. Tai turėtų būti lipdukai. Lipdukai. Na, tiesiog lipdukai. Tai aš čia išpakuosiu. Taip. Pasižiūrim, ką turim. Jo, lipdukai. Čia lipdukai bus. Na, tiesiog paprasti lipdukai ant kompiuterio kažkur užsiklijuoti ar dar kažkur. Tikiuosi, neperkepsiu lipdukų čia. Žiūrim. Bet tie lipdukai pakankamai geros kokybės, kur aš kažkada esu daręs irgi video. Ten buvo tokios ten frazės kažkokios nemotyvuojančios, dar ten kažkas. Tai sakyčiau visai normali kokybė. Ant telefono pasikliavau, tai pakankamai ilgai laiko. Laiko. Tai va. Taip, tai greitai peržiūrim tada. Nuorodas įdėsiu kaip visada po video. Ir čia nematau. Čia yra. Na. Išklijuota. Nu, okei. Okei, čia taip išklijuota. Per ekraną nesimato. Nagi, žiūrim, kas čia yra. Čia gali būti labai daug, tai aš pasistengsiu greitai jums parodyti. Čia turėtų būti quotes, ten kažkokios tai frazės, dar kažkas. Vat. Taip, kaip čia jums arčiau, taip nerodo. Gerai, tai va tai. Beautiful girl, you can do hard things. Toliau, ocean waves, sun and rays. Know your worth, good vibes. Labai populiari frazė, sakyčiau. Oh yes, you can. I have a dream that one day my crush will message me first. But my may crush will message me first. Čia kažkaip po kablelio nėra tarpo. When you can't find ascension, be ascension. Okay, labai protinga, sakyčiau. The best view comes after the hardest climb. No rain, no flowers. Life is too short to wait until tomorrow. Be stronger than your excuse. Okay. I'm strong because I've been weak. I'm fearless because I've been afraid. Little by little, atsimenu tokia daina buvo. Keep positive thinking, aspire to inspire before we expire. Believe in yourself. Fainas. Spalvotas bent jau, netokia kaip šitie visi. Purpose fuels passion. Okay. What consumes your mind controls your mind. Okay. Keep moving forward. Never stop dreaming. Old ways won't open new doors. Stay strong, stay positive. Be kind, human. Okay, kind. Have a deal with your past. Okay. No one ever injured their eyesight by looking on the bright side. Labai protinga. I'm enough. Confidence is silent, insecurity is loud. Okay. Dream big little one. I'm farting flowers. It's never too late. Your life is as good as your mindset. Tai va tokie lipdukai. She need a hero so what she became. Okay. Follow your dream, they know the way. Little by little ir vėl, ar čia man tiesiog, nes nemačiau, žiūriu per ekraną, ar čia tiesiog iš tos krūvos pasakė.
Creativity takes courage. Okay, okay. Think happy, be a nice human. Okay. Strong and independent woman. Ok, man rodos uzņēžiesim no bad vibes. Maždaug sapratu apie ką čia. Never let your fear decide your future. Oh, okay. Never give up because great things take time. Pasižiūrim random kažką. O, kiek čia prirašyta. Žiūrėkit, the test of our progress is not whether we add to those abundance, aš nežinau šitą žodį abundance, or those who have much. It is whether we provide enough for those who have it. Čia per daug čia žodžių. Never give up because great things take time. Good vibes. Čia biškai kartojasi. Self-care is not selfish. Okay. Be happy. And nežinau, ką reiškia čia andai up. What? Be... neperskaitau. Be what? Be... Короче. Be bold. Okay, be bold. Groovy. Okay, follow your dreams. Čia tas pats per tą patį jau matau. Happy... Kažkaip happy thoughts. Okay. But fine, it's okay. Never apologize for having high standards. People who really want to be in your life will rise up to meet them. Okay. Take it easy, all's well. Man patinka. Tokius lipdukus paprastai žmonės mėgsta klijuoti ant laptopų. Arba belia kur tiesiog. Na, greitai pasižiūrim antrą krūvą. Kas čia gero. Pamiršau paminėti, siunta keliavo mėnesį, tai čia buvo rekordas, kaip Airijoje, tai labai ilgai. Lygiai mėnesį keliavo, taip. Yes. Do not lose hope. Okay. It's all good. You are doing great. Be still. Okay, čia tas pas stand by me. Treat people with kindness. The means are the ends. Land of the free. Okay, čia viskas kažkas, matau, panašaus. Oi. Taip, think happy thoughts. Tas pats. You are my sunshine. My children bark. Stand tall and be proud. Be yourself. You are amazing. Thank you for being the reason. I smile. You are beautiful. Čia galit draugams dovanoti. Weekend. You are perfect. Treat people with kindness. Yes, sir. Šitas geras. Yes, sir. Be the boss. Radiate positivity. Have the time of your life. I am on my way. Oh, yeah. No, does not mean convince me. Does not mean whatever sprinkles your dollars. You need to calm down. We do be vibing though. Don't believe in hype. Believe in what? In chords. Make yourself proud. If not, now when? If not now when? When? Oh, to see without my eyes. Šitas geras. Love yourself. Choose happy. Now you're worth. You are amazing. Yeah, okay. No, pasižiūrim. Manau, jau atsibodo. Keep your distance. You are worth it. Stay true. I'll sim for Noah Beck. Noah Beck? What would be Noah Beck? I don't know. Sunset Chaser. Keep on moving. Keep on moving. I'm a straight man with gay pride. I'm not sorry about your fragile masculinity. Not today, Satan. Make a move. Tai va, tokie
Šiaip man patinka tokie, kas, nežinau, kas dirba kokiuose ofisuose, mėgsta apsiklijuoti laptopus, tai labai rekomenduoju. Arba kad ir ant telefono, arba kad ir namie kažkur. Tai va, dar užsisakiau lipdukų, tai turėtų ateiti, nežinau, man atrodo, turėtų ateiti po savaitės ar 2, tai dar bus vienas video panašus. Iki kitų kartų nuorodas dėsiu kaip visada.